Kasih Angeles Higher Secondary School Peninsula nin kasni kalayo ban play ya ka first semi-final football match kum kadak ban raki ya ka jingdap Santos nam jongka lani Golden Jubilee. Hakan kasni la dar dekat kongsan ba Hollywood Kongstit ubadai kum unang pit nakmi ya ka roy kapar hapo ka than riwar bat kumju kum ukna school barim nakani hi ka school. Susyuru harangkat ifadar Lukas Tongni ubadai principal jangkani ke school ba ara bolong tensong ba yang skamding do ka steering committee kena hikai bat kena school baro hakan ke simple ke jinya kun kalong da artli ke school kata ka rairiat opportunity school na wen persya ya ka raj sabong boda area RMSA secondary school Peninsula ke jingkren pedang ya baro layo apan ai da isar el merbanyang ke jingruai gerbang da kena English section berkecing pinkub buram ya i kongsan bahulu wal kongstin layo ru ya ki kenten amsem ya ki kena shua kecing lai kai dai fadar Lukas Tongni kumju na i kongsan jangan ke program badai bandan ke team spirit lada day hakon ko ke benta kum ki kena school kumta pedang kecing lai kai karacha bang badar area RMSA secondary school Peninsula kalayo ben pelim da alawai ya ka rairet primary school na wen. So on behalf of him being the convener of the tournament, I would like to welcome all of you. RMSA, border area RMSA, Ursawa Pathau Peninsula, and Rairia Upper Primary School, Nowhere. So welcome, my dear players who are happy to take part in this beautiful tournament for the celebration of Jubilee of our school, 25 years of our higher secondary section. So kublai shibun ku rash kenaklian jonga kumuka de hapo ka steering committee ban convene yang sport nasim dengan kabu menda ka jamit batria sobha ningong nashale ya i Father Lukas Tongni ibadon berbor hadir jongi iki kam gile pekerjaan ini, diamond saving, diamond ini, kemudian ini dan sudah dijalankan kejongi ke school. Aku boleh pergi hadar, teriak suruh pergi, tidak kelak por berwan. Hari kejamit, hari kejilakan football bagi play yang hari ke Jubilee Cup tahun 2000 Boleh sebut hadar yang kelak por jongi, ni snowman yang dalam jongi hari ini, orang tiwang bandon pilih por bangi dari snowman, jongi jongi, teriak suruh pergi. Na kalian ka sports committee kejongi di pres sobhaya pi hadar maka kejamir na pres sobhaya iba babak tensong boleh u samlarang ba kalau dokter kampal ba jongi kadang kathan kejongi bai la priang ila priang sobha ya kajikot jongi banwan siakani ka jela ka football kembali ba babak ru iba bahaya ka sport kentiu iki pun samla kami kadang kathan jongi di wanlang mata pandon matalang hangi dan semua itu barabak yang dimuat dari siapa program kejengi. Nah, pria semua handeru ya iba yang skem deno ugrai u presiden yang ka Rewar Mingi Football Association kibadai ki nong sandur ya ka jela ka football hangne ka thai Rewar kejengi. Nah, pria semua itu iba yang dimuat dari matahane hangne skem mak julan yang pi nama sisu bertelan bat ke school manyaikan teu ya ka football Thai Rewar kejongi. Apa subahan niru ya iba dapor tharburan uberi sekretari jongka Rewar Mingi Football Association ubadan berporu berkerjaan berporu yang ke school haki bol kita habere kapta da ke sport pakiwi hui kita jongka school idan mentaru haki kam berher jongka school dalam deh tangka football ro kuno berkenteu ya ka jingyo ya ki building ya ki plan ya ki estimate beri ke school jingi report bagan chua badak bor dan mentalang menyerap ke school jingi Dia semua fiba hari kejamit yang juga jongki siakan ke program kejongi. Dia semua hari yang kini ke school
yang school RMSA nanti dapat border area urusan wapatau tidak pernah ngejengkot jengi ngikut South League School bani kun yang semifinal direct South League School tapi tidak pernah subhai ngejengkot jengi boleh syukur ni nak pernah jaga school yang hi bani ti clear dan subhai jaga school raya dan awet kabalawan bagi nak pernah subhai ngejengkot jengi nak kermen ba kejuan yang hi ai mesti kena school jengi beli berarti school kisah di form jengi ba kena school jengi handero kinyo ban banyuri kasar tu jompi ban tinla ban persiang ya kai mesti dipeni ada skill jompi jom football juga di tim tapi yang sobha hane yang referee kibala wan da pilihan yang jingi alakar kilong berbuat kiba yarak di school jungi man ngi dan kami ni referee kidai berbuat kiba yarak di school jungi boleh sebut di referee tapi yang sobha ya ki member jangka sports committee kibala wan ban trelang na utak ni program ki member jangka sports committee ki baladang meta ban yarap lang hari ngakam meta kasngi hado banakut kini program hakalai potrik meta jong mulai tapi sobharu ki member jangka steering committee jangka jubilee ki bedang lang hangne katu kaningon ni kira yang jengwan jong pi sia kane ka football ke jongi tapi sobharu ni ya ki kena school barak ki jongi ki badan hangne benefit kaya ni football ban tapi sobharu ya ki parang hikai jonga dan nega school siang tenis ada primary, English section, secondary, upper primary, English section, secondary, dan higher secondary, baru kino hikai, ibu ya terelang, nak kata kejimbit jembiang jangan nega program jangi kepasdang menta kemantkut hangalai prokerik, kumai si boleh pi baru kino hikai. Tapi yang sobharu yakini kena school, napo ibuan napo RLSA, nanti, tapi nuan sana school jangi, ini alam kum si parlok, ini ikut hau. Ni sekolah jangan di sini bagi dokumen bagi ini ini. Tiga kali yang masih malah ni kalah keliti, berpria suha tulun ya baru. Ya kali yang oh kali berpria suha yai media apa? Berpria ke media. Ya kalian ke jing telecast ni program. Mereka ni program jungi supply pada hak YouTube. Ya na ai ke jing berpria suha yai ba kalian juga tamburi mo. Dan juga tamburi channel. Kita supply ni program jungi hak YouTube. Piknik bilangan football adalah bahan marga ipat ba jangka thaiwar jungi ke sampai di sibit ke jembe te dalam jangka ya kala dino yono ngasim ban pria subhan dulu ya paro kibaran hamne na ko tak sedang ni program saya menjaga jumpa halawan kemudian program jungi mata terbelum dapat po ko ping dapat dari kongsan jungi mata kasni bat bangai thoi ba halawan ide ro upas people jong school kena kalian kena punya jang steering committee iso ya ha banyak perkat da ini berkhon la kulo ya ipas people jong school kum ke jang sedang yang ke juli te kami ngerti ni ba Hollywood beri upas people jong school bat orang ba ubetri sampai ba hani kadang kathan riwar jungi te ba Hollywood la pernah subhaya ki da kami sih ke Scotland saya di diwan yang saya program banyak next camp la regional yang dan ai sih ni te tulis bon tulis yang jano di kabai dam yang bumi. Argentin hagani ke jandit ni dokumen hadu kata-kata bemangi yo ya iba Hollywell Constit kum i chief guest hagani ke sengi hagani ke program ke jongi ni dokumen ru bemangi don ya ki guest kiwe guest kiwe don lang hagani ke jandit bani sakhi lang ini akan digesgi gaba kerpang di dap dak jingkemen buka school ni baro iwe bila akli dan dik ya akan digesgi hak bamangi ngin kawai nanti activities ki kam ki bamangi ngin le tum kata ke jingrakhi buram ya kan diges jubilee ke jongi da ke jingkemen gaba kraw na ai kublai ki school ki bala ploy banwan ban shimenta ha kali ka tournament ban piaraki jubilee rang rekat bangi ha kali ka school ke jongi kublai shibun ya ki na ki ba shimenta ha kali ka tournament ki nong hikai ki nong punya school joki ki school ki ba ploy ban tha na school ban ya shimenta lang rekat bangi ban ya rakhi lang rekat bangi mana kemen lang rengkat bagi ha kali
ka Snem Jubilee jong ka school jongi jong ka higher secondary section nga ay kumplaya Sir Leo ibadai mai ibapenyat ya kalika sports mai bapet ya ka sports committee bapenyat ya kalika football tournament kapangi sedang mentakas ngi te kubesi bon mampu Leo kejing trai sitom gojong pi rengkat bakat tim gojong pi baplay te rengkat bat pi ha kadi kejing plan kejing penyat kejing penkrek ya kadi ka football tournament ya pi baro kinong hikai ki balaya don lang ki balaya penkrek lang ki balaya trai sitom lang ban penkrek ban penurlong ya kadi ke program gojong takas ngi bat kerpang ya i Sister Teresa i badai i nong pe nong mi ka school nantai Sister Firmar kumju ba ya dolang hapok ke school ba ya pe lain ke school ya pi kena school jong ka school Saint Anthony's nado barit haduk ki bahe bapila ya trelang pila ya tre sitom hakini kiski ban krek na ka benta kan kiski kalau ke bangi snow kemen hakani kesni kani ke football tournament kapamangi ngiraki di sedang mendatasni kalau kadak kasien kapamangi bansa jingkan mau ya kani ke Jubilee ke jongi ti hakani ke por khot ngawe ni pi paro kinom ya lekai bat mapiru ikna school ke jongi bat bawan duk nak ki school ia penslur lang ia ai mensim lang hakani ke swi jong kajing ia lek kai ke jongi bat haki swi ki pandang wan ru ke pengibteng ia kani ka tournament ke jongi di ke school jongi higher secondary school ke ba rakhi ia ke Jubilee bansa jingkan mau hakani ke swi bat di program ki pandang wan ni kitbok ke ruang bat uplain korpu kerdok ya kani ka program gojongi ka tournament gojongi tungile ya kani rizila kai jongi kumta ka mensim sportsmanship pamangi ini kun ilong takin no ile sports iban job de ai kuplay pi baro we kuplay shibon ya baro kana don lang bentalang ha kani ka jing penkre jongi ya kani ka Jubilee bat kum juru kiwe ki activities ki bangindang ya saprang cakmat all the best ublay undang rengkat bat pi baro kublay sibon ya ai boleh guys perpanyai ke program bagi lu perlok aku di opor tunggu ya om ya so kelas lang bisa dileboi biswa di Padang ini coba biswa ke kedai lagi cerita dong ka ti ka ngam haduk parat masalah minta di malah kembiang tahu ngai pakai kamrit pak ke ngai boleh jadi pada di bidang sudah keren pada yang di principal di mana waktu dengan boleh babuliu di bawah satu kodi bahaya kumaju kodi Amar min suwa kapor hinang lekto ngacak dung ngacak mi man kapor ang tei ha yin ni bai pai ni dang ton idang dei ni kai naka kul untuk kira romba iba yin ba nung dambor iba dei yin nung yakit ya ba na kamtaban trio ya ka jingpit jingbiang jong tikam ni kai na katong takhan diwan ni pa koi berapa por ban ya kehilangan ka janwi nanti bara abok uwe na ki prawaya trelang haka jinya terluang na kabenta ka roy kapar haka dong kathan yung kiki nohikai sister but yang kini tim baru arut ki bayo ban sedang ka first semi-final di tengah school baru di wilayah
don ya kapan sa hilang buat pun songsit ya mereka janmit yung bagi sedang ya mereka football tournament yung ka mereka school yang ta ki uai pati perlok di bang atlet nama try ladang atlet ngambil por su bayok por ibabulio menang ong biak nala klik dengan ong biak to tim makanya kaji kublai kali langsung dulu tenang ta masuk wa nong ba kali kita kalah kalah bak por ba mensua mali nang lay school muni man mensua mali school ka jingtin ka bahang ni kabujrong ba kaya kita besok klasik besok setai di bendong yang tani yakti usianya high school mensua high school kamdei ka secondary school ka high school Tiki jaka dan dapet cloud but jaka kini kebutin cepat don kata porsi berdoa musuh basik nation dalam kata kawan fat subuh pak jika pun mau ya kena jaka kawan dia wan banti dia kaum bersiam yang berjenang di start kat bang lain amar di por mensuang ya late school apa yang kejina itu babur bat kawai ba na mau itu iwai sistar ba ngam datik ketendap itu ni namari khot atau kopon sistalau mari mau kalau ibala kam temen itu kata kopon ibala kesam bahaya na lana duna kot swai pendiam duna di let kiloba di kuam di pendiam buat hadung kopor kepada pembit ke sekolah bangin yang form atau uniform dari pendiam nama lawan sisian yang ngai yoi tegingnya kalau kamu kaya mesin hingga bentuk aku kamu tak buat jadi kamu mesin kamu perlu setong yang holy wan senyor dia bisa mengentakkan karena kata mas muid itu kata tambah kajing telun yung kopor bat kajing penyiat yung kamariang haduk mentah yung bentuk su ngang lis kemba indon su umat nama tu kopor ilah pening itu boleh nang terko jadi nang ilam nang penyiat yung kena school di badan mentah ba kan mengiat seberang hakapan ay yang kajing start kajing nang kajing tip hakapulih kukuti yung kadong katahan yung ibaan away mensua kena ke sekolah kadang kawin nak di sekolah kaba ya sim mentabah ka football but sajo dulu ya kana mat keburong baga laju ni kemat ya ke jela ya ke distrik jongi kani ke sekolah nang ni nang bendong nama kata miskem bahag ka janmet ju lembah kena ka por ngal kerpat ia fikir player yang kini di tim beroa hakaba pinjadon katong ba pinja kurtimur omban suwela kai tangban kurno kapor reban bo ya katong ba ka sulung piro hakaw ini kan yo pan nikmat ia ka distrik bat ia ke jela berho kenapa kata na bo ka betul ya fikir sama ngabroa gini gitu hakaba dengan dia kata kaji kitle ban ra anam keburom dalam kejung school dalam kejung kadong kathan yung ka area dungi sini baru away dalam kata ngan om muslim dan re kata nama tikam di dangbon kumba musuh yang berempat pada bagai keseniu pada orang bunkam dengar bunkam dangbon sebagai bunkam bagi bentuk di keminang ya kickbox itu yang bahkan kat turnamen kan long dapat job nak kerja pun kajak long celebrate nak kerja dapat sans yang mereka football turnamen yang mereka sekolah di college sekolah
Itu agar kapor kumala orang yang punya, jangan kalian menganggap semua yang kebetulan ya kebetulan benar agar por yang sedang no, ya mereka pas semifinal yang mereka turnamen football yang kasul sini Antonis ini, so mereka por wakil. Ki player ki ban simata kene ki jela kai kita ka liang ka border area RMSA Ursawa Patau Adoni Khongsam Paul Mihun Goklet Baskem Borlang Khongji Yaya Primary School Dawet di Ketengjong ki player ki de Sobat Sapti Rikalme Lalu Wan Bha Khomliar Nang Skemlang Renjang itu player substitute juga Rairian alu sini dan podium. Sana sini dan podium bagi substitute player. Tidak banyak nomor mana. Bunga pilihan loh.